The leader of the Voice of the People Party, Ardent M Basaiawmoit, had urged upon all party supporters to gather at the parking lot near the Additional Secretariat Shillong at 12 noon on 19th May 2023 to find out about the outcome of the discussion between the state government and all political parties and civil societies on the reservation policy. Speaking to a gathering of party workers and supporters during the party's sit-in demonstration in Shillong on 17th May, Ardent Basaiawmoit said that the percentage of representation of the Khasi and Jaintia communities under the reservation policy should be reviewed and modified so as to benefit young job aspirants of the two communities who have all this while been deprived of various job opportunities due to the low percentage of representation as per the reservation policy of 1972. At the same time, Basaiawmoit reiterated the fact that the VPP will do all it can and will not stop in pressurizing the government to resolve the issue. Given sakta hakani kacing penbek lani kani kacing traikam juga roster kakung ke present policy or kamlong yaki makin keren KM kaseng le no sunu smokia kiseng rulum jami okipat pa laraki kalau rai nado kasngi ningtong bat tempo ban keren ya kani ka isu nomor ba kalong sensitive Laradai mangi ke PPP ngin boycott ke all party meeting. Balai ngile siya kata all party meeting. Naman ngin ko ati man keren. Dahil balai menta party ko namar tipet leer. Menta te ngatrai kinong adem ilong lada kalong kumtu. Kipet akan tugas ni kong bon ICT yang ada kalong kumtu te kimyo jengkesan. Ngatrai menta te kiskor jungki kilanet kamlong apa keren bah. Namar balik, lada job agak cingele, kinsong niru lada kerante, hapo ko all party meeting. Niru lada bangke, ndai tong Ardent, ndai tong ke VPP. Oh kipat babi, nyempo apuram, tambah ke ke bangila kelai, ke jubalak, haka bor bangilap election. Abangi pani ke jingkersan upat ba, ngin persang banyakon kawai hadin kawai. Kata kali, katong ke jingker. Langi dan kinyap, langi dan kanuru, yang pendat ya ke kamram kajungi kabangi dewan pendat. Kata kalong kajing pensai kabanganga kwa baporo na peleng jupi peleng pin snoto. Awak ka all India ka polisi juga sarkar India habaro kawai gari peleng ki pensong rem daga jingdon pa habaki bah ya kata kakam kajam. Miru hangi ini ban sim daga taga senjam. Ban bah kakum ke jingdon bat lara ka sarkar hi ka shimkhia ka smokia bat ka smotu pakai dei kata ka linti kala ban pendet ye gani ka kam kanum don padu ke jingin lakin tu ya baro kiba smotu pakai ni ke jiepon kadai ronda ka jimdoi jadi kun sama ke jingin kidai ban mi renti la shisni Hagapur karar ujeng ini poi shani ke jaga. Yang pentablo ke kene ke jaga sini. Perpa keleng dari on pentab lebih paro ke bulan ni. Yang multiply marai sangot nakane ke bagi poi benta. Hampuni syaga sarga. Bagani ke jingkesan. Kamu pat ba ukur syam. Yang ini ke GP. Papin penkela, papin penbaik, ya ke reservation policy. Lada hakal lashiski kami kajubat na pulhon ngi daga bakam tege ngini ki nang ni syakmat nin lum nilang kumkin nangalam bat kumalang ngenam syong nitip ka sarkar kala penat ingi mentale se namar kat kum ka jing sutu daga jing sim kertangi ki nangalam bagi nang kikam lese kadon ka jing penat kala penang keru tamangan tip kangem ne mentep lo dingi Hendrai, nyenum kuslai lada pipenat ya geruk ke bahaya kamno kanuru nyen ye kipen.